салом алейкум бародарон ва ахбарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнавоҳ. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз мо дар ҷумҳурии Туркия дар шаҳри Истанбул ҳастем ва вохӯрӣ бо Умедҷон дорем. Хуш омадед бародар бо канали мо. мехоҳем камтар аз даҳони худаш фаҳмем ки Умедҷон кист. камтар дар бораи худат маълумот медоҳед бародар. Ташаккур зиёда карди Акбар. Ман Умед Шатаков аз шаҳраки Данғара соли таваллудам 1994 сол. Мактаби миёнаро як қисмат дар шаҳраки Данғара баъди синфи ҳафтумин дар литсеи тоҷикии туркии шаҳри Кӯлоб хатм кардам. ихтисосам иқтисод хатм кардам. Соли 2017 сол хатми университетро кардам. хуш, соли чанд дар соҳаи филм, синамо қадам гузоштед? соли 2018 сол ки дар шаҳри Коня ба номи як сериал, як ҳадис, як филм буд. дар онҷа ба тарзи фигурант таклиф кардам мора. яъне фигурант чӣ будан шаросидар намедонистам. баъд вақте ки рафтем дар онҷа ки ба тарзи мо режиссёр мегӯем, яъне фигурант чӣ буданаша намедонистам. ва яъне хусусан шудем ки ягон роли зура гуфтаву кино рафтем. фигурант чист? майра бигӯм. фигурант аҳолии киноро бисёр мекунад. дар камера наметавӣ. яъне айпушти ҳам одам дар просто аҳолии киноро бисёр кардам. вақте ки рафтем дар онҷа режиссёр диду дарода гирифт маро бозигар даром. тайёр нестем. тайёр нестам. вообще дарсам гирифтани нестам дар бораи актёр. вообще чӣ надорам. яъне аз куҷо таклиф омада филм? аз куҷо таклиф омад? ба воситаи як рафиқам ки гуфтанд ки дар Коня ҳам хеле кино ҳаста. гуфта чӣ мекунам? гуфтам снимат кардестам, фигурант файро кардестам, мера ё не? гуфтам вақте қабул кардам. вақте ки рафтам роли дарвешда мондам ман. баъд онҷа вақте ки киноро снимат кардан гирифтам, баъди 8 серия кӯдак месӯзад дар кино. дар асл месӯзад. дар ҳақиқат дута кӯдак месӯзад. дар канали Давлов вақт аввал мемонданд. вақте ки чихе ки дар вақти ҳамун сет, дар вақти кино снимат кардан кӯдакҳо ба ало бозӣ мекунанд. вақте ало кар бозӣ мекунанд болушон ало мерезанд. хеле кӯдакҳо месӯзанд. якш 58% месӯзанд. хеле месӯзанд. яъне суратҳош аст шумо чӣ пешниҳод мекунед. баъд дар сол киноро атминит кардан. мамара маҳкам карданам. агар не дар филм бозӣ кардӣ ҳамаш? бале, дар филм бозӣ кардем ҳамаша. баъд киноро маҳкам кардан. дар ягон сайт ёфта намешавад. баъд қатъи режиссёр онҷа контакт, яъне часпондем, гап задем. баъд аз шаҳри Коня Истанбул кушидем. омадем дарс гирифтани сар кардем. вақте ки темел оюнҷулук мегӯям, темел оюнҷу яъне фундамент. фундамент дарси актёра фундамент. вақте гирифтанда ҳамҷо дарда кинои Емин таклиф омад. хуш, дар Истанбул омадӣ? Истанбул омадӣ. дар ин ҷо дар як сериал, яъне дар филми Емин, яъне ба номи Қасам мешавад, ба тоҷикӣ мегӯям. чӣ хел пайдо шуд шумо дар он ҷо нақш офаридед? рости габи як шанс бигӯем. манам пайдо шудам. рости гап вақте ки ман Истанбул кушида омадам, гуфтам ки дар бораи актёрга як камтар бошад дарс бигирам. вақте дарса гирифтана сар кардам, ҳаминҷо ки режиссёре ки қатиш дар Коня шинос шуда будам, ҳамун дарс ба воситаи ҳамон омадам. вақте ки дарса гирифтам, дарса буд кардам. баъд як чанд лаҳза яъне пешниҳод кардам. чӣ кардам? ай конкурс гузарондам ки гузаштем дар ин мавзӯъ. вақте гузаштем, баъд бозӣ кардан сар кардем дар чи кинои сериали Еминда. баъди дигар давом додан гирифтем. як савол метур ки ҳам ман мисол мароқ мекунад ки чӣ хел мешуда бошанд дар якон қисмаш ки даромадӣ чӣ мушкилиё шуд? худат ба худат бовар дошти ки метонам ё наметонам? дар асл аз худам бовар доштам. яъне барои ки як каме боша дарс гирифтам, не ки вақте ки оз мисол ки мега одам мега ки мо актёр мешем, дар асл ба гуфтан осон не. яки вақте ки уҷа рафтем вообще дигар дидиёд, вообще манзара дигар. балки пушти камерада қариба 100 нафар аст, 50 нафар, 60 нафар аст. фақат ҳама туро нигоҳ мекунанд, ҳама чӣ мекунанд. якум саҳнае ки биромадам дар чизо маълума, яъне камтар мандраж дар ҳалтидагӣ бовар кен, яъне ҳам мандраж қапидагие ки ҳамин қапида мандража партов намешавад ки бо режиссёр шиноси хидмат чанд қайчи кардастам намешавад, балки вообще дунёи дигар дар пушти. дар онҷа ба фикр ман ки
بسیار وقت از همون نفرانی که در پشتی پرده هستن ایمو بخیدم شرم کردی کمتر ایزو کردی هیجان شید ممکن موضوع رو شد در خود ممکن شد. خوش یک سوال دیگه میتونیم که مثال بعد یکم قسمت که از سرگذرانده مشکلی و بسیار شد هیجانی سوس بعد دیگه قسم سرین قسم چه شد؟ همون پیشروی شد؟ درسته خیلی بود وقتی که یکم بار هیجان در قلب میگفته که من این کار کن نمیتونم گفتم یکی با در جرزیسو گفت میتونی این کار دوام تگفت یا با ما برخدم بواری داشتم بواری کردم دوام دودن گرفتم بعد یکم سریع دیم سریع یه خیلی من تماشا کردم در تلویزیون بعد یکم سریع دیم سریع اونجا هیجان رفت ایبن برای که اونجا شناسیدم خطی دیگر رو گروه که کلام بود شناسیدم خطی رئیسو گفت شو رفت اومد من بسیار شد شناسید یعنی رفته هیجان ایبن رفت و رفته همین کسبه شوتر ناز دیدن است. صحنه هایی هسته که مثال در حقیقت چیکار میکنن یک دیگر کنم میزنن یا که اون تا شپلوق میخوری مثال در حقیقت همین کاراش دیگه در حقیقت صحنه دارم که در صحنه چی میکنه امیر میزنه مرا در اینجا در اصل اگر بگیریم که مثال استا بزنه نمیشه برای که رنگی که یک خیلی باید بزنه که در رنگ حقیقت باشه پیش از سیوم کرده بار پرو بکردن که نمیشه استا میزنه نمیشه برام که گفتم که اگر باشه گفتم بزنه بسیار چینه وقتی که مثال هست اینجا صحنه رو اگر تماشا کنیم میغلطی وقتی اونجا استا بغلطی نمیشه یا خیلی باید بغلطی که خود در حقیقت رنگ اون باشه اون صحنه که زدگی دزمی غلطگی بسیار خوب اومد من تماشا کردم در اصل اورا خدمت چه ایداس چند قامت خدمت پختگی این در اونجا چرا دیگه هیچ نمیکنی هیچ دیگه هیچ نمیکنی برای که اونجا همون که فکر در کینا و چیز باشه دیگه هیچ نمیکنی بعد کینا خیلی داری مردم بسر شد دیگه خدمت ایداس چه خیلی اومد اما خیلی چی کردن پرت افتادن یعنی اون صحنه حقیقت بوده صحنه به غلطی دیگه زمین داد همونجا کمتر فیلمگری کشیدن بعد از اینجا خودت که در سریال‌های ترکی مثل نقش آفریدستی مثل در همونها در زبان ترکی گپ میزنید یکم مشکل میشه با زبان ترکی گپ زدن یا اینکه حرکت کردن میشه یکم مشکلی شد بله میشه برای که خیلی واسه رانو خون زبان مادری نیست زبانی مادری خودمون نیست زبان مادری ترکی و زبان ترکی است اما در جمله چطور باشه نباشه در اکسنت یک کمتر فرق میکنه برای اکسنت هم بود که خیلی بسیار تیار دیدم در کار یعنی در اکسنت کمتر کار کلینه خیلی آسان نیست شب روز باید دیره اکسنت برای اکسنت اساس کنه شب روز باید دیکسیون تلفظ هم چیزا را همش تیار کردم در کار در آینده اون میره برای که کینو در اول یکمی کینو وقتی که یکمی سریال هست جا کم معلوم است. آنجا یکم با هیجانش دیگه خیلی بعد دو مختلف کوشش میکنه که در اساسای باید برای دیکسیون خوش در آینده چی نقشه ها داری از همه سوال خوب اونم یکی چی نقشه ها داری آیا در ترکیه دوام میتیو که در وطن عزیزمون بره مقصد با در اونجا یکم نقشه های دیگه داری اینشاءالله که خیلی که در ترکیه دوام دادن میگیرن وقتی از طرف تاجیکستان که ما تکلیف اومد در تاجیکستان میخوام که در تاجیکستان هم موزیک کنم برای که مقصد مسلمان میخوام که سینما فیلم تاجیکستان بالا را برم که در آخران مثل آخران ساله است که سینما فیلم تاجیکستان خیلی پیشرویش سوزه که خدا خواهد در آینده ما پروژه‌مون هست در تاجیکستان بازی کردن و خواهش داریم یعنی میشه در آینده یعنی گفتنه که تکلیف شد میریم نه تکلیف شد است در تاجیکستان ما تکلیف اومد مونه نمیگه ما حتما بازی میکنیم خوش در اینجا آزیر باز غیر از سریال یکون فیلم باشه یکون جای دیگه در مثال نقش آفریدستی یا نه؟ بله آزیر بعد این سریال کینوی میره به گذر وطنم یک کینو هست با تاجیکی چی میشن؟ سلام وطن زیبایم یک کینو هست اونجا ما کینوی سینما هست کینوی سینما ها ما این نویه برده در تمام ترکیه سینما دامه برای یعنی این از اونجا سیوم کشا تمام کردیم بود کردیم یعنی خدا خواهد ما نویه برده تماشا میکنیم انشالله بازی فیلمی همی سریالی که در بانامی قسم است در چند قسم نقش آفرینی کردگی؟ از دهم سری تا 20 سری را بازی کردیم
باز سزون فینال کرد دیگه فیلمی قسم در دیم سزون بازی کردن احتمالی کلان است برای چی خیلی قطع رژیسور شدیم قطع سناریست شدیم احتمال بازی کردن کلانه برای که گفتن که هم چی میکنه گفتن بازی میکنه ما از اون دو تئوری دستیم یعنی شوا میشه نشوا با ما دیگه پروژه هست دیگه پروژه قطعی مصرف کنیم نه که ما انشالله در آینده که شود در وطن زمان میرویم مثال یک جای همکاری میکنیم خداوند با جایهایی که در خدمت هستن که در ترکیه نباشن برای کینو کردن بعض دولت ها میخوان که در دولت خدمت مثال کینو سنت کنن انشالله که در اونجا میریم ویدیو میکنیم همه طرفا باز پیشتری را در خدمت میکنیم خوش فکر میکنم که بعدا هم سوالا میتن که برای چی مثال ریش میمونی برای چی برود میمونی بروتات بلنده مدام سوال میکنه خدمت که ریشات نمیگیره بروتات با همین خاطر میخواستم که رفتم که در فیلم خود چون مخصوص میگن که هم پل ستیل کنیم که هم اما را هم میفهمون دی راست مثال پیش که مثال ما تکلیف میگن که فیلم هسته مثال یک چند ماه پیش دو ماه سه ماه پیش میگن که برود میمونی نه قدر مثال برود باید دراز باشه رشته قدر دراز باشه تو سه ماه چند قدر دراز شد وقتی که فیلم میره گوجه رژیسور میبینه اونجا آدم‌ها هستن که برای چی نگاه میکنن چی مثال کامل توضیح میکنن مثال برود مثال چند قدر بلند شده باید چند خشبی چند خشمونه برای همش نگاه میکنن خوش میجه گفته همه را توضیح میکنن گفتی که چی نباشه در کامera خشونت توضیح کنه مثال خوش هم باشه مثال برود هم باشه مثال ریش هم باشه مثال من را اخوام که مثال میره به گذر وطن بود من مثال دو ماه پیش تکلیف اومده بود گفتن که ریش میمونی گفتن در موضوع ریش وقتی که بلند کرد خیلی ریش میگفتن که ریش باید بلند باشه وقتی ریش بلند کرد رفتیم اونجا با گفتن که ریش باید بلند نباشه گفته بود توضیح کردن کم مونده ریش پس مونده برای که همون خاراکتری که مثال تو بازی میکنی همون خاراکتر باید موفق باشی برای بسیار اهمیت میدن وقتی که مثال در کینو گفته استم که یک صحنه که یک کامera که ای بار میگیرن ای او بار میگیرن مثلا در این بار میگن اگر یک بار موسر خود ایخه باشه ای بار گفتن اگر ایخه باشه مثلا کم تا اگر اسرافتگی باشه قبول نمیکنن بعد هم موسر در همینجا بمونه بسته اگر یارو هم من موزیک را که نگاه میکنن نقطه به نقطه نگاه میکنن در این خیلی هم خیلی میکنن که مثلا در تویسون چقدر فیلم های ترکی پیش رفته اگر تماشا میکنن یعنی صفتی بلند قطع میکنن همیدن صفت چون خیلی بلنده یعنی شو توزن که مثلا یک آوازی کم هم باشه از دوری اومد چی میکنن اتمیت میکنن صحنه را ایسر بسر میکنن مثلا چی بود سری فیلمی یمین ده بوده در طرف ایرپورت مثلا چیز مون بود صحنه مون بود در میدونم که در طرف ایرپورت سر هر یک دقیقه یک سمالیاتی میخزن که با سمالیات کم تر هواش بلندی در میخزه آواز کم میاد مثلا سر هر یک دقیقه یک سمالیاتی میگذره ما بینم یک دقیقه خالی افتیم سنیمات میکنم وقتی که سمالیات گذشت من میکنم اگه سمالیات گذشت سر آواز کم خام میتر افتاد مثلا موزیک دارم یک دقیقه مثلا با صحنه خوشو باید بود کنیم مثلا در طرف ایرپورت خیلی دیگه طرف بود آوازا محکم که مثلا رای ماشین باشه ماشینا رو محکم میکنن مثلا جو آدم مثلا آدم رو محکم میکنن صحنه‌شون دوام میدن ان شاء الله در تاجیکستان یا میشود این استاد ان شاء الله میشود خوش یک سوال دیگر با میون اومد که آیا در آینده شاگرد قبول میکنید یا نه در آینده خدا خواهد شاگرد قبول میکنیم که ما میخوایم که هر یک انسان آدمی که خلق تاجیکستان که آدمای تاجیکستان که میخوان در این ساحه کار فعالیت کنن ما میخوایم در آینده یا همون رو دستگیری کنیم و حال شرایطی که مثال شاگرد قبول کنی نداریم برای که از ما مثال ما نوجه در این ساحه در اومده ما کوشش میکنیم که در آینده آدمایی که در این کسب انتخاب میکنن ما دستگیری کنیم ما کوشش میکنیم برای که مادام نوشتن که اگر چه کنیم که خیلی فیلم های ترکی که بسیار پیش رفتگی در خدمون نوشتن که اگر چه کنیم که همونجا اکتیوری بخونیم آیا این اکتیوری بخوندن میشه یا که با کار کردن؟ نه این خیلی است آدم‌ها که میگن که ما اکتیوری خوندن میخوایم
ҳастай мактабе ки актёрӣ ҳаст бисёр муҳим аст, бисёр чизи муҳим аст барои ӯ худтар меша одамое ки ман ё тавсия мекунам ки бихоҳанд агар актёр шудан университетҳо ҳастанд университета дохил шаванд вақте дар дигар шаҳрҳои Истанбул макони филм Истанбул дар дигар шаҳрҳо Туркия Истанбул дар Истанбул университетҳо шудан мисол университети актёрӣ хонди дар оҷа камтар роҳут рӯй мешавад яъне таклифҳо мия барои ки мисол вақти як кино мебарояд аввал мебарам университета тақсим мекунам мегӯяд ки мо дар хел одам дар кора ва ё баъд чӣ мекунам мегӯям университет хубтара ман ё чӣ мекунам тавсия метавонам ки бихонам не ки агар ки мисол нохонда амалӣ кунад бисёр кор кунад ки ранги ман нохонда мисол амалӣ кардастам яъне бисёр ҳар ҷода қинигарӣ мекашӣ ҳар як нуқтада қинигарӣ мекашӣ барои ки нахонда намедоӣ барои ки мисол вақте ки ман киносиматӣ мерам барои ки ҷо одамо ҳастанд ки хондагиам ӯ чӣ буданаша ҳамаша медонанд ин хел кино мегӯяд ӯ хел барои ки хондагиам медонам ман нахондам ин чизора намедонам баъд ососа тестам ки дар дарони кино бозӣ карда ососа дар ҷо ёд мегирад не ки баъд одаме ки донишгоҳ хондагиам дар соҳаи актёрӣ ба фикрам шансаш зиёд дар филмҳо гирифтан бале камтар шансшон болотар мешавад таки дар мисол хондагӣ мебудӣ мисол худ хондагӣ мебудӣ мумкин ки дар сериали Емин не мумкин дар сериалҳои бо камтар маъшур бале рост дарем рост вақте ки мехондам дар қисмат даҳанда иштам хай шукр мегӯям иншоалло ки ояндаш соз мешавад бисёри нафарҳо яъне фикр мекунанд ки дар ҳамин филмҳо мисол вақте ки дар саҳнаи ҷангш боша ё дар саҳнаи шапоша боша дар саҳнае ки бо силоҳ мезананд ки хун мебарояд аммо чӣ аст ва чӣ гуна аммо мебарояд аммо як камтар мефаҳмонди ки мисол аммо хун росте бисёриҳо мегӯяд чӣ хел мебарояд ки ҷои чизиш нест просто мехоҳам бифаҳмам дар асл якбар бисёр ҳамон вақте ки мегӯям мепаронам ки хун мерезам ӯ бисёр хатарнок чизи хатарнок аст барои чи аз дуру як чиз аста ки ба тарзи латта кардаги дар болои латта як чиз клёнка чизо аста дурӯҷа камтар як хунвори як чиз аста кирта мемонад ранг дар айдо кирта мондава аз ақиби камера ва ба воситаи пулт мегӯям хумон меҷиқан мекафовад як айдуру инсона зарар наметавад беро вақте мекафовад мешавад ин хел проблема ҳаст ки ҳамин ки вақте барои часпонда кунам даста ки нокафида даста бирасон мекафонам ва як нозик аст ки остай бозӣ мекунад ки барои ҳамин бояд ақиб меҷиқан мекафон меғалти дар оҷа баъд проблема ие ки вақте ки даста расонди дасти месӯзад ин хел проблемаҳо дора ӯра дар ақиби камера баъд бо кирташа дарда алиш мекунад бо киртаи хунолу монда баъд дастчаи хел мекафанд вақте ки рафтеста ӯра чиза мемонад ақиб пулта меҷиқа тақ мекафон ӯ меғалта баъд мисол ба воситаи пистолет мегӯям дар ҳақиқат ӯ пистолетҳои ҳақиқӣ нестанд пистолетҳои ба тарзи гапзанӣ ки мо халосхоӣ мегӯем чӣ мегӯем ки мо крусика хай ба тарзи тоҷикӣ бисёрш медонад халаси гуфта чӣ мекунад силоҳе ки зарар намерасонад зарар намерасонад бале дар амхе силоҳо истифода мебарад то камхе меҷиқанад боро ба воситаи компютер ба воситаи эффектош ва алло мемонад ӯ овозча мемонад ба воситаи компютер амал хеле дар хел шӯхӣ намия вақте мезани ҳичи овоз надорад мисол саҳнаи мада ҳаст рост саҳнаи мада емида ҳаст вақте ки эмира мепаронам онҷа мисол мада ҳеч нест ақиб якас так мегаву боро дар чӣ пайваст мекунад вақте мисол мепаронам ӯ овоз айкиҷо мебурояд чӣ хел чӣ мекунад дар асл мада кинонда ҳаст охирон серионда ҳаст охирон саҳнаонда ҳаст вақте эмира айкитифш мепаронам дар асл ман то қаамҷа пистолетам ха меҷиқама чик мегаву яки дар ақиб мисол дар ақиб камера кас бавоса так мегаву ба ӯ мисол ба худаш бозӣ мекунад анҷа фандад мегирад я сера оно мегӯяд чӣ бихоҳед нахоҳ ин саҳнаро мо 3-4 бор истифода кардем мисол механдид так мегаву бора через компютер баъд ба воситаи компютер эффект метавад мисол вақте ки зажират мегӯям чӣ мегӯям чӣ мекунӣ ӯро ҳамаша ба воситаи компютер эффект метавад ҳамаша ба воситаи компютер аст хуш дар оянда бо канали ҳамнаво ҳамкорӣ мекунем ё не камтар дар бораи гап занем ки оянда дар мисол хуб шаванда ҳамкоримон иншоалло ки дар ягбар мо бо шумо ҳамкорӣ мекунем
план да ҳаст ҳама вақт. انشالله. یعنی ҳама вақт иншолло мо барои шумо мехоҳем ки каналтон болотар равад. زنده باشین. یعنی ҳама вақт мо мехоҳем ки шумо пешрафт шавем. تشکر زیاد. خوش بینندگان عزیز، این بود یک صحبت آزاد ما با امیدجان در جمهوری ترکیه با پایان رسید. تشکر زیاد میگویم که وقتتون صرف کردین، با ما صحبت گذراندین. انشالله که باز در آینده ویدیوهامون میشود، سوالها باشن بنویسن. بله. اینستاگرامش میگوید چی سوالی داشته باشین درباره اکتیوری، میدونیم که بسیاریاتون آمده مینویسین. چیزی که میخواین درباره کینو برادر در نویسین، حتما جواب میدم. تشکر زیاد برادر جان، زنده باشین. تا ویدیوی آینده خداوند نگهبانتون باشه. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.